I sad je drugi dio. Sad je se stucak očistio. Oprao. Sad je maslinovo ulje. Učam tu ti ovako izmakne. Daj tu tašnu vama. Nek ne smeta. I jedan luk. I ovo uđe zeje. Jedeš zeja? Ja. Jedeš zeja? Jedem. Nemoj mi se porezat. Nemoj se... Nisam razumio. Nemoj se obrezat. Obrezat. Šta je ona Luka izrezala? A, Miro. Ej. Kvašinci sam kuhala. 8 su bili. Nisam umjela skuvat jemeka. Sam došla. Bazi mi ne beginše jemek. Jel? Kvašinci kad jede fino, još lezetlije bide, onda doma ne beginše. Ne zaprljivaj. Nikad ti nisam rekao ne valja, a ako je živo ostalo reći ti živo je. Ja sad sklanim. Sam ja metla veliku jameniju. Stavi. Evo ja ću. Boga me se ugrije žitni što si ti dizala da nježaš. Da se rasporedi luk. Na hrpije. Rasporedit će se. Da se rasporedi. Je li to vaše, što ste vi pravili maslinovo ulje? Jes. Jeste, vidim da je dobro. Nešto jest, nešto nije, nešto sam za pare kupio iz fabrike. Šta? Ulje. Zitin. Sad jedan tomat, jedan paradajz. Bolje što smo ga digli. Oni navli što ima, ono sam... Isto badan. Tako će se. A, fine to piše. Jer mama kad vide neka, ono neće, ama vidi se ga, ja učerat ću ga biti fino da neka. Kuće, ja se ne neđe. Ovo da mi ja sada na oprok. Jedna ti džavđira. Hodi! Dolaze! Ajšaba, ti će biti od. Ko? Mali, Mahe. Yasemin! O kadar da kuh. Da puši. Evo, nek zapali, nema veze. Nemoj ništa zbor. Ono sve i... Da promiješamo. Meti sada oni tomate. Sada stavljamo tomate. Evo da i ja.
Ja sam znao nego sam ja ovdje. Malo da ja koliko ću da se. Evo luk i tomat. Gel Mahir gel. Sen beni bırak, git tavuklara bak, sen buradayım. Gidelim. Koliko treba ovo, Miro? Malo, jel? Hoş geldin. Hvala. Kako si? Dobro, ti? Dobro sam çok iyi. Sudac kuha. Uzak. Geri yani. Idem da vi krijani. Aa vallahi güzel oluyor. Koyuyor mu tomat? He? Tomat koyuyor mu? Çok az. Sulandırıyor ya. Biraz. Sudac kad ne kavuruyorum biraz. Sonra minyon pirinci. Sunamalı yani kavuruyor. Sulanıyor ya birden. Kavuruyor. Tako da ja učim to odmah. Da ja učim kako se to pravi, ha Rabija? Jel praviš ti ovo isto? Ponekad. İyi Ali uni halda. Nema, to se ona buči. Nema unija stuka, ne zna. U vas nemate. Nema. Da. Ne znam smijem li je snimt. Uopće neko viće nemoj me. Süper. Smijem li malo? Şey alabilir miyim seni dedi. Kameraya mı? Al al. Može, jel? Može. Düzelteyim mi yemenimi? Sad pričaj bosanski. Ona je od Šehovića. Šehović je. I Šehovića. Sve što reći ne znam ki. Pa šta god znaš, eto vidiš. Kako ti je ime? Yasemin. Jasemin. Od Šehovića. Ona je 5. generacija, jel? Yes. A ja. Jel ti praviš tucak? Praviš. Evo i ja učim. Uči se, Hej! puno fino biva. Ko si ti? Bak. Ko je ovo rekno? Kako mu ime? Evo, Mahir, Ibrahim Mahir. Ibrahim Mahir, mašala, molim. Ne. Njegova je matir Ja? sudija. Ha. Ja? Od sudije dijete to. Čuj, mašala. Je, Jesi on od Šehovića? nije, ona je od Dragnića. Od Ragnića. Majka joj je od Šehovića, Nedina, a od Amidžije čije. Oni su od 2 brata, dvije kćeri za Dragnića udate, za 2 brata. Ova je za Aliju Dragnića udata, a onog je malog Nana udata za Neđatiju Dragnića. A njegova je mati Ajša od Dragnića, ona je studirala fakultet, završila je sad Ona je iz Halilbelija, jel? iz Halilbelija, Dobro. ona je bila u Švedskoj U Švedskoj. 2 godine. Ja? Tamo je bila studirala Ja? U negdje? i sad radi u državi. U državi. Haydi görüşürüz. Hajde, Dođi. selam, doću. Bay bay yap teyze. Bay bay yap teyze. Bay bay yap teyze. Bay bay de. Utandı. Postijedio se. Sad sol, jel? Sad se stavi u stucak i sol. Dobro. Jel se treba miješati ili ovako so sama? Jel se treba miješati ili se sama so rastopi? Pomiješat ću ovo, nećemo vas da. Ne odmah, aha, dobro. Mujo, jel ti od malena se sjećaš da se ovaj stucak jeo? A otkud stucak ovdje? Niko ne zna otkud. Niče s obom iz zemlje. Kad dođe vrijeme, Ja, ali kako su ti onda naši stari bošnjaci to znali? pa ne tražili šta će suče će se hraniti. Nije bilo ko sada prodavnice i to. Pa koliko sam ti puta rekao, Ja, vikalo se koja je žena ima doma una i oduna, ona je najviša kaduna.
Koja ima brašna i drva. Ako ima brašna i drva, eto, iđe u vinograd, vidi zeje traži, travu za jest. Koja se trava može jest, to upoznali. Ima kukurijek, ima neki drugi trava, eto sad ćeš jednom probati, eto Mera je, to je jetros Mera kupila pa u frižder stavila. Ja. I u frižderu bila, sinoć popržila su samo masano ulje, i ufriža, poprži i tako i zeje poprži. Ne jedete zeje vi, ne znaš zeje. Jedem, ali ne tako. Aj, probat ću. Sve ću probat. Da malo promiješam. Ne znaju one. Nema one. Nigde nisam vidio. Odmah i ja učim. Rekao, odmah i ja učim to. Pa ja. Znači, ovo je sad bilo zamrznuto, gotovo u zamrzivaču. Jes. I onda vi samo malo na maslinovo ulje i popržite. A je li to divlje zelje ili kakvo je? Jes, divlje. Na vani od sebe, niče od sebe izlazi. Pa ja, zato vidim. Da nije isto zelje ko mišto, onaj... Vi uzimljate iz prodavnice, sigurno zelje. Da. Što se sija. Ono drugčije. Divlje zelje. A ima najmanje 5-6 vrsta trave zeja u tome. Ima viće se kukurijek, ima viće se šurijen, ima viće se neki drugi trava. I sve to ovdje u ovome? Sve se to. Ima šljenza, ima viće se ebe gjomeć, ima krastavac. I sve u ovome, jel? Ama kako den dođe gdje odeš kad kupiš? Ja. Šta je ovo? Sami vitamin. Ovo je bomba vitamina. Bomba vitamina. Jes Boga. Na svijetu bojoga jela nema. Da. Kad ide zeje, ja samo zeje jedem. Nek ima mesa, ja neću mesa. Da. I koliko se sada to dakika pravi? Evo neka malo još oni. I onda rižu dodaš, pirnač. Ona mala moja Hava, ona nezi drago pa ja dignem u dolar. Pa ja. Ona u Istanbulu što je udata. I ona ti zeje pa zeje, ništa drugo. Isto ko babo, a? Sakrije, kad dođe jede. Pa evo da... Jel se to jede hladno ili vruće? Jed možeš kako hoćeš. Ajmo da probam. Ako hoćeš. Malo ima čudan ukus. Ima li peršuna u njemu? Ne znam. Nema. Sa vanilom sam zeja ništa nema, samo maslino ulje i luk. I ako hoće, meni je drago malo kad je ljuto, papriku ljutu iskriža i tako. Meni je malo čudan ukus. Nisam nikad ovakav ukus jela. Pa slobodno ta će ti ukus biti čudan. Treba se naučiti. Tako. Mene malo posjeća kao da ima peršuna ili onoga miloduha. Ne znam. To je tako kod nas jedna Kod vas tako miloduha mora biti. Mora biti, pot je se promijenilo od trave ime. Ovako isto, sad ovako, odignit vide, pa gore, ko Arapsa mi izborimo, kako ću ti reći? Kokosa. Kokosa ovako, gore. On miriše, na naleći... Kako derotu? Pa ne znam, eto, derotu ime ne znam ni ja božanski. U sarmu se križa, u rižu, kad sarmu pravu, ona se trava križa. Mislim da znam. Ula, oni ne meću. Ja. A evo sad se pirnič opere. Vidimo. Malo vode da ne. Nemoj odviše, ništa kruvo, nek nije odviše su vodu.
Nekada sam puno pirinića neka. Nije puno pirića, to šta će biti. Evo, šluplo je to. Pa neka je šlup. I sad smanjiš vatru, sad smanji. I koliko dekika to sad kuha? Dok ne pirine, pa nema niko ne drži sat. Pa otprilike. Pa sad samo ona pokuša, vidi, je li... Po osjećaju. Jer po osjećaju, jer se riža... Omećala. Omećala, ako se riža omećala je... Onda to je to. Onda ćemo nastaviti kad bude gotovo. Nastavit ćemo treći dio snimanja. Turšije, možete me... More,